tong palupagni kadahon madihami asini rohami. Asini roha madihamu dohot dame na siyan debata amai dohot siyan anakna Jesus Kristus Tuhani. Amin. Shalom. Horas madihamu amanami inanami hahaanggi pinaribot na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus Tuhani. Moliate ma diharadion ni rohamuna lahomad dohoti tangiang dohot pamujion di bodarina borgenon di bagasan hapor siaon sai di pasu-pasu Tuhanima parsaurat tarap dohot Tuhani bahen hasangapon di goarna nabadiyai. Tatangihon mahata ni Tuhani turpuk si jahaon di bodarina dihita borgenon imana tersurat di Evangelium Matius di biddu 5 di ayat 27 saat rodi ayat 30 odom nama dok songonon. Di begi hamudo hata natuaka oppu narobi unako mangalakup alayaw madok tuhamu manangise na mamereng boru-boru huhut marsakap naroa nungasaut dilak kupi di bagasan rohana. Molo digasipi mata siamun miho pulsikon may jala bolokon ay dengganado mago dagingmu deba nuaing unang bolong daging mi hibul sogot tu api naroko. Jalamolo digasipi tangan siamun miho gotap may jalabolokon ay dengganan mago ruas ni dagingmu sada nuaing unang bolong dagingmu hibul sogot tuapi naroko. Akup ni didokdo manangise na palahohon jolmana ikot dilehot do surat sirang tu ibana. Alayaw madok tuhamu. Ganup na palahohon na niolina. Iya soala ni na marmainan. Na palakupot sado. Pangalakup donang na mabuat na sirangi. Akup ni dibegi hamudo hata natuaka oppu narobi dang jadi tolononmu natutu naung saut di wariho ko tu debata ikon gararon mudo alayaw madok tuhamu sadok na sotu pahamu manolon ng marwari pe manang tulang iti ay habang sa di debatadoy manang tutanon ay sidegian ni patnadoy manang tuhuta Jerusalem pe ay huta ni Raja Nabolonidoy. Akup ni dang jadi ho manolon tu ulum ay dang marhua soho bapahebotar manang birong obukmu nang gosada. Ido
sahat ni turpuki. Martua mana tu mangihon hata ni dewata, jala na upeopsa. Amen. Di hamuak kadongan, tapatuto rumah, dirita dia dopan di debata. Tapas herep rohata, martangi yang mahita. Marsangap maho ali debata Jehovah amanami. Nahuso pahami di bagasan Jesus Kristus Tuhan nami. Di homa puji-pujian. Dohot hasangapon. Nang dohot soba nami. Alahodo na mengaturhon saluhut gulmit ningodu nami. Moliate madihuali Tuhan. Diramoti hodo hami manipat di bagasan sadaryon di nasaragam ni ulaon nami. Disari hokodo narikot di ngolu nami. Dipatau hodo hami madala di ngolu-ngolu nami. Tuhan nami jala di bata nami. Di bagasan no pason. Di naungsun hami. Mangula aka ulaon nami na maragami. Dinalaho mangulon hami peak di podoman nami. Ramoti mahami ali Tuhan di bagasan borgin na hulumon. Donga di mahami di napeak jalamodom hami di podoman nami ganup. Loas masinok si malolong nami. Loas mahami modom dohot drenges. Ramoti pamatang dohot tod di nami. Hei hami nang diari marsugot di bagasan las ni roha dohot hahipason. Laho manguduti aka ulon nami na maragami ali Tuhan. Tuho mahupasahat tami saluhut ruas ni huriami. Di bagasa pangaramotion di tangan daging dohot tod di nasida. Sarihon manarikot dia ka parbohalon ni ngoluna. Salehon mahahipason ali Tuhan dia ka na marhagaleon di pamatang na. Sayhon na mga puli dia ka na marsitaonon jala marukil. Pasu-pasu mana ang saluhut ali Tuhan ulaon na sida. Di dia pe na sida mangula ali Tuhan. Sayhom ali Tuhan na mga liho bisuk dohot gogo dia ka ulaon na. Lehon karir na dumenggan ali Tuhan. Dia kena membuka usaha laho mabuhali keluarga na sida. Saya pasu-pasu maka usaha na pinukan na sida Tuhan. Pargogoy parbisuhi na sida pahebakon usaha na sida. Asa anggiat na sa usaha na pinukan na sida Tuhan marparbuwe na denggan marparbuwe na godang lahotuk mabuhali keluarga na sida. Tuhan nami jala di bata nami. Mauliate madiho ali Tuhan. Ala diramoti hodo hami ali Tuhan. Di sude gulmit ni ngulu nami. Tuho manang pasahaton nami bangson nami yon ali Tuhan. Asahon na marmudu-muduhon. Huhamulati ho kami ali Tuhan. Ala dibagasa partikyanon nung alam redep. Di pandemik COVID-10 siya na masa di humalia kami. Di piga-piga inganan ali Tuhan nung alam takas lam redep COVID-10 siya di penularan na. Ala niya ali Tuhan totong maho ali Tuhan na mga ramoti hami majagahon pamatang dohot di nami salpuhon COVID-10 siyon syadok siya gulo nami. Ali Tuhan nabi jala di bata nami moliate mariho sahat tuho madaging dohot di nami holan mga sahon Jesus Kristus Tuhan nami sisa masaluhut dosa nami asiroham tangihon tangiyang dohot edik-edik nami. Amen. Asin ni rohani Tuhan Jesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata ama. Dohot parsauran ni todi parbadiama. Nama dongani jala mamasu-masu hamu saluhutna. Amin. Shalom. Horas.
isoring si idaon di ngolusi sa tokinon agalas ni rohadang manotong asa dohot ilupe kung soadang manotong bison surat aya hilas ni rohasay kagugulaw tusi monojog pangtiki asap ni rohadang taramatakai palagi sotong tarhirim moningo dunagi taloon tung soada manotong bison namora na sangat nagabepeho nabogus na lean ang napunjung peho namora na sangat nagabepeho nabogus na lean ang napunjung peho molo kuwarsak las ni rohasi taonon ng pasu-pasu tung soada dohim manihale molo kuwarsak las ni rohasi taonon ng pasu-pasu tung soada dohim marmin sudah jolma parjambar bisi atong tungado niluluan muding odung di portibion tagamon tading no di palalapan di ngolu narosal puon say hari koton mamangeahi panjauon ni Tuhan mi asa taruli ombuse di pasu-pasunai ngolu na mahanotongi Masay godang doang batambat bingolumi mambay tarlara liok Tuhanmu ay ipanaro napahoton ngolumi sito napahoton ngolumi sito unang nangasahon diri mali ay sudeno itong naso ase ang inot maiso tung sangasal putik kini sa kamihon mahatari Tuhan taburuhon ma unang manaloja ay hatay buhan mitungol na sonangin kung ang pangasahon diri mali ay sudeno itong naso ase ang inot maiso tung sangasal putik kini sa kamihon mahatani Tuhan taburuhon ma unang manaloja ay hatay buhan mitungol na sonangin Pangihon hangoluan parang